urukiko rwisumbuye ruregerwa ku rwego rwa mbere iyo hari impaka hagati y'uwahawe amasezerano y'ubukode burambye n'uwiyita nyir'umutungo ariko utayafite ku mutungo urengeje agaciro ka miliyoni 20. Bakunzi b'Urubanza TV, tubanje mbere na mbere kubasuhuza tubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose. Nk'uko bisanzwe ku biganiro byacu, ukeneye inama, ufite igitekerezo, ufite inyunganizi, ufite icyo yifuza gusangiza abandi, ufite urubanza abona rufitiye abandi umumaro, abona rufite icyo yakwigisha, aha tuba tuvuga mu rwego rw'amategeko, rwaba urwakiriwe n'urukiko rwo mu Rwanda cyangwa mu mahanga, turagusaba kuduhamagara wifashishije telefone 0788 683 ushobora no kutwandikira email urubanza rimwe @gmail.com. Bitakugoye wanatwohereza ubutumwa bwa WhatsApp kuri nomero ya telefone imaze kuvugwa 0788 683 utarakora subscribe cyangwa se abone yahita abikora kugira ngo ajye ashobora kubona mu ba mbere ibiganiro byacu no kudukurikirana. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko yerekeye kumenya uri cyangwa cy'ubutaka giteshwa agaciro n'abafite ububasha bwo gitesha agaciro. Ubutaha tuzagenda tuganira ku biganiro bitandukanye, ariko twibanze cyane cyane ku butaka muri iyi minsi, kuko ubutaka ni ikintu giteje ibibazo, ni ikintu giteza impaka buri munsi, ni ikintu giteza imanza buri munsi. Nari nzi ko nyuma y'iyanisha ry'ubutaka nta manza zongera kubaho, ariko biratangaje ko n'uyu munsi imanza ziba zihari ku butaka. Ni ugukozaho rero, ni uburyo bwo kugira ngo twirinde imanza, ndetse n'uwagira igitekerezo ku bijyanye n'ubutaka yadufasha kugira ngo abanyarwanda aho bari birinde imanza, kugira ngo imanza zicike ku bijyanye n'ubutaka, impaka hagati y'abavandimwe zirangire hagati y'ubutaka, zishingiye ku butaka. Niyo gahunda y'ibiganiro byacu tumaze nk'iminsi ku butaka, ndetse tukinakora. Uwagira indi nsanganyamatsiko abona yagira icyo yungura abantu ku bijyanye n'ubutaka, nayo yayiduha tukagira ikiganiro tuteguraho. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko nk'uko twari tumaze kubivuga, yerekeye kumenya buri cyangwa cy'ubutaka giteshwa agaciro n'afite ububasha bwo kugitesha agaciro. Reka turebe mbere na mbere uburyo cyangwa cy'ubutaka giteshwa agaciro. Ubusanzwe nta mpaka zihari, donc hagati y'abasangiye uburenganzira ku butaka, imbibi cyangwa ubundi burenganzira ku butaka, bwo gusohora amakuru muri registre y'ubutaka bikorwa mu buryo bw'ubuyobozi, huzuzwa fomu zabugenewe. Iyo hari impaka zerekeye ibyangombwa by'ubutaka, ingingo ya 20 y'itegeko nimero 43 agakoni 2013 ryo kwa 16 z'ukwezi kwa 6 2013 rigenga ubutaka mu Rwanda, igaragaza ko ibyangombwa by'ubutaka bishobora guteshwa agaciro. Ushaka ko ibyangombwa by'ubutaka biteshwa agaciro ashobora kubitangira ikirego, birumvikana mu rukiko, agatanga ikibazo muri komite y'abunzi, cyangwa akabisaba umubitsi mukuru w'impapuro mpamo z'ubutaka cyangwa umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka. Ibyerekeye urukiko ruregerwa. Impaka ziri hagati y'uwahawe amasezerano y'ubukode burambye n'uwiyita nyir'umutungo zishobora kuregerwa bwa mbere mu rukiko rw'ibanze cyangwa mu rukiko rwisumbuye. Aha tugiye kwibaza ngo ni ryari urukiko rw'ibanze ruregerwa? Urukiko rw'ibanze ruregerwa ku rwego rwa mbere iyo hari impaka hagati y'uwahawe icyangombwa cy'ubutaka, donc wahawe amasezerano y'ubukode burambye n'uwiyita nyir'ubutaka
nyir'umutungo ariko utayafite ku mutungo urengeje agaciro ka miliyoni 3 ariko utarengeje nanone agaciro ka miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi binajyana n'izindi mpaka zishingiye ku mutungo utimukanwa utari ubutaka bugenewe ubuhinzi n'ubworozi n'izungura kuri uwo mutungo urengeje agaciro ka miliyoni 3 ariko utarengeje agaciro ka miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Washaka kureba ibisobanuro bigimbitse yareba ingingo 27 cyane cyane mu gace ka 3 y'itegeko nimero 30 agakoni 2018 ryo kuwa 2 ukwezi kwa 6 2018 rigena ububasha bw'inkiko. Aha twarebera hamwe nanone urukiko rwisumbuye ruregerwa ryari ku rwego rwa mbere. Urukiko rwisumbuye ruregerwa ku rwego rwa mbere iyo hari impaka hagati y'uwahawe amasezerano y'ubukode burambye no wiyita nyir'umutungo ariko utafite ku mutungo urengeje agaciro ka miliyoni 20. Ibi binajyana n'izindi mpaka zishingiye ku mutungo utimukanwa urengeje agaciro ka miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ingingo ya 31 mu gace ka mbere y'itegeko twari tumaze kuvuga haruguru ni itegeko nimero 30 agakoni 2018 ryo kuwa 2 ukwezi kwa 6 2018 rigena ububasha bw'inkiko iteganya ko urukiko rwisumbuye ruburanisha mu rwego rwa mbere imanza zose zitahariye kuburanishwa n'izindi nkiko. Twarebera hamwe noneho ibyerekeye uburyo abunzi bashobora gutesha agaciro icyemezo cy'iyandikisha ry'ubutaka. Mu by'ukuri murabizi ko komite z'abunzi zifite ububasha bwo kwakira no gusuzuma ibibazo by'imbonezamubano byerekeye umutungo wimukanwa n'utimukanwa utarengeje agaciro ka miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi biteganywa n'ingingo ya 10 agace ka mbere y'itegeko nimero 37 agakoni 2016 ryo kuwa 8 kwezi kwa 9 2016 rigena imitunganyirize ifasi ububasha n'imikorere bya komite y'abunzi kuko ryahinduye kandi ryujujwe kugeza ubu n'itegeko nimero 020 agakoni 2020 ryo kuwa 19 z'ukwezi kwa 11 2020. Reka turebe noneho uburyo umubitsi ibyerekeye uburyo umubitsi mukuru w'impapuro mpamo z'ubutaka n'umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka bashobora gutesha agaciro icyangombwa cy'ubutaka. Uretse inzira twari tumaze kuvuga, umubitsi mukuru w'impapuro mpamo z'ubutaka n'umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka nabo bafite ububasha bwo kwemeza iteshagaciro ry'icyemezo cy'iyandikisha ry'ubutaka. Ibyerekeye umubitsi mukuru w'impapuro mpamo z'ubutaka n'umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka uburyo batesha agaciro icyemezo cy'iyandikisha ry'ubutaka nabo babifite ububasha nk'uko biteganywa n'ingingo ya 10 mu gace ka 5 y'iteka rya perezida nimero 008 agakoni 01 ryo kwa 10 z'ukwezi kwa 5 2016 rigena imiterere n'ububasha by'umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka. Iri teka rya perezida ryaje rikuraho iteka rya perezida nimero 97 agakoni 01 ryo kwa 18 z'ukwezi kwa 6 2014 rigena imikoreshereze imikorere n'ububasha by'umubitsi w'impapuro mpamo. Ingingo twari tumaze kuvuga iteganya ko umubitsi mukuru w'impapuro mpamo z'ubutaka n'umubitsi w'impapuro mpamo bafite ububasha bwo gutesha agaciro icyemezo cy'iyandikisha ry'ubutaka mu buryo buteganywa n'amategeko. Ni muri urwo rwego hashyizweho inama y'ababitsi b'impapuro mpamo z'ubutaka ifite inshingano zo kwemeza iteshagaciro ry'icyemezo cy'iyandikisha ry'ubutaka mu gihe urukiko rwafashe umwanzuro ku muntu ufite uburenganzira ku mutungo w'ubutaka ariko ntirutegeke gutesha agaciro icyangombwa ibyangombwa by'ubutaka byatanzwe mbere. Nuba ko hari igihe urukiko rushobora gufata icyemezo
umuntu akaba yatsinda, ndetse bakagaragaza ko isambu yatsindiye ari iye, ariko mu cyemezo cy'urukiko ntibabe bavuga ko uwo muntu icyaha cyangwa giteshwa agaciro, cyangwa cyari cyatanzwe mbere giteshwa agaciro. Icyo gihe birumvikana ko intervention muri ya nama y'ababitsi b'impapuro z'ubutaka bafite ububasha bwo gutesha agaciro cya cyangombwa urukiko rutategetse ko kigomba guteshwa agaciro. Nanone bafite ububasha bwo gutesha agaciro icyangombwa cy'ubutaka mu gitesha agaciro ry'icyemezo cy'iyandikisha ry'ubutaka cyabonetse hakoreshejwe inyandiko mpimbano, bikemezwa n'urukiko. Aha byumvikane ko baba bari gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko mu gihe icyangombwa cyabonetse hakoreshejwe uburyo bw'inyandiko mpimbano, noneho bo bakaza gutesha agaciro cyangwa cyari cyatanzwe. Icyo gihe ko baba barimo gushyira mu bikorwa urubanza rwacyo n'urukiko. Nanone iriya nama y'ababitsi impapuro z'ubutaka ifite ububasha bwo gutesha agaciro icyemezo cy'iyandikisha ry'ubutaka mu gihe habayeho kwibeshya ku nomero ubutaka bwabaruweho mu gutanga ibyemezo by'iyandikisha ry'ubutaka, kandi uwari wagitwaye akaba adafite ubushake bwo kukigarura. Hariho kwemeza iteshagaciro ry'icyemezo cy'iyandikisha ry'ubutaka habaye ikosa ritewe n'uburyo koranabuhanga. Mu gukosora icyemezo cy'iyandikisha ry'ubutaka kuko kitari kigenewe, kandi noneho uwari wagitwaye akaba nta bushake afite bwo kukigarura. Nanone bafite ububasha bwo gutesha agaciro icyemezo cy'iyandikisha ry'ubutaka mu gihe iyandikisha ry'ubutaka hari ibimenyetso bigaragaza ko ubutaka bwatanzwe ari ubutaka bwa leta cyangwa inzego zayo, umuntu akaba yarabwiyandikishijweho mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Reka turebere hamwe rero ibyerekeye itangwa ry'ikirego gisaba gutesha agaciro icyangombwa cy'ubutaka. Bavandimwe inshuti babyeyi mudukurikiye, iyi ni ingingo ikomeye cyane buri wese akwiriye gukurikira neza, kuko benshi bakunze gutanga ibirego nabi mu nkiko bagatsindwa. Abantu bakunze kugwa mu mutego wo gutanga ibirego nabi mu nkiko birebana no gusaba gutesha agaciro ibyangombwa by'ubutaka bagatsindwa. Ubusanzwe icyangombwa cy'ubutaka ni ikimenyetso kamarampaka cyagakwiriye kugaragaza ko nyir'ubutaka ko ugifite ari nyir'ubutaka afitiye icyo cyangombwa. Ariko nk'uko twabibonye, icyangombwa cy'ubutaka gishobora kuboneka mu buryo buboneye cyangwa mu buryo bw'uburiganya. Abantu benshi rero bafite ubutaka wenda bwatangiye icyangombwa mu buryo bw'uburiganya, iyo bagiye kuregera inkiko basaba ko ibyo byangombwa biteshwa agaciro, bakunze gutanga ibirego nabi bagatsindwa. Ni muri urwo rwego tugira ngo iyi ngingo tuyikurikire neza. Mu by'ukuri tubona ushaka kurega ufite icyangombwa cy'ubutaka wakibonye mu buryo bw'uburiganya ku butaka bwe, ntakwiriye guhubuka. Akwiye mbere na mbere gushaka ibimenyetso bigaragaza ko icyangombwa cy'ubutaka cyatanzwe ari icy'ubutaka bwe. Birumvikana neza ko icyangombwa cy'ubutaka ubundi ni accessoire ku burenganzira umuntu aba afite, kuko umuntu agomba kubanza kugaragaza ko uburenganzira k'ubutaka ari ubwe, hanyuma noneho cya cyangombwa cy'ubutaka akabona kugaragaza ko cyatanzwe mu buryo bw'uburiganya. Ntabwo umuntu akwiriye guhita ajya kuregera gutesha agaciro icyangombwa cy'ubutaka mbere y'uko agaragaza uburenganzira afite kuri bwa butaka. Ni muri urwo rwego rero tubona iyi ngingo ikomeye, aho tubona ko umuntu warenganye ubutaka bwe bwagiye bukandikwa ku wundi muntu binyuze muri bwa buryo bw'uburiganya, akwiriye kugaragaza uburyo ubwo butaka ari ubwe. Niba dufata urugero,
rw'ubutaka umuntu yibarujeho atari ubwe yari yabutijwe, abukodesha se cyangwa yarabugwatirije buri mu ngwate akajya kubwibaruzaho, birumvikana ko wa muntu najya kuregera urukiko ikirego kizitwa ubutaka bwanjye yiyandikishijeho narabumutije cyangwa narabumucungishije. Mu gihe rero mu birego by'inyongera mu ndimi z'amahanga dukunze kwita demande additionnelle cyangwa additional claims, niho azasaba urukiko ko mu gihe rusanze ubutaka ari ubwe ruzategeka gutesha agaciro icyangombwa cy'ubutaka cyari cyatanzwe. Abantu rero iyi ngingo bayumve neza, kuko kenshi usanga bagwa mu mutego wo guhita bihutira kuregera gutesha agaciro icyangombwa cy'ubutaka, bakirengagiza ko ari accessoire ku burenganzira baba bakwiriye kugaragaza bakomoraho ubwo butaka. Niba umuntu arabubonye azunguye, abuguze, ari umunani ahawe, ari impano se, ibyo ni byo agomba kugaragaza. Noneho muri bya birego by'inyongera akaba ari bwasaba ko cya cyangombwa giteshwa ubutaka. None urukiko ruri guca urubanza rukaba rwabitegeka. Rushobora kuba ari urukiko rw'ibanze cyangwa urukiko rwisumbuye, kimwe nuko byaba n'inteko y'abunzi irimo isuzuma ikibazo. Dusubiye inyuma gato ku byerekeye ububasha bw'urukiko rw'ibanze mu kuburanisha imanza zishingiye ku mutungo utimukanwa utari ubutaka bugenewe ubuhinzi n'ubworozi, n'izungura kuri uwo mutungo urengeje agaciro ka miliyoni 3 ariko utarengeje agaciro ka miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni byiza kumenya ko iyi ngingo hari inkiko zagiye ziyifataho umurongo, imanza zishingiye zagiye zifataho umurongo, imanza zishingiye ku mutungo utimukanwa w'ubutaka bugenewe ubuhinzi n'ubworozi bikaba ngombwa ko ziburanishwa n'urukiko rw'ibanze mu gihe urengeje agaciro ka miliyoni 3 ariko utarengeje agaciro ka miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni byiza rero ko mbere yo kurega habanza gushakwa amakuru, cyane cyane nko mu majyepfo muri resoro y'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga, ko ibi bintu birubahirizwa. Ntabwo bita ku bubasha, ntabwo bita ku itegeko, ahubwo ntabwo bita ku itegeko rigena ububasha bw'inkiko z'ibanze, bo bafashe umurongo. Bivuze rero ko na mbere y'uko umuntu ajya gutanga ikirego akwiriye kubanza gushaka amakuru. Nk'uko bisanzwe iki kiganiro mwagirijwe na Maître Amani Jean de Dieu nafatanyije na Ivan Emile. Murabona ko ni umuntu ukomeje kudufasha cyane kugira ngo n'abavandimwe bacu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bashobore kumenya amakuru, bashobore kumenya ibiba biri kugenda bikorwa, ndetse n'amategeko nabo bagenda barushaho kuyamenya. Utarakora subscribe cyangwa se abone yabikora kugira ngo ashobore kubona mu ba mbere, ashobore kujya abona mu ba mbere ibiganiro byacu no kubikurikirana. Tubashimiye naho ubutaha. Murakoze.